Majstrove teraz počali so ukladanjem dzveroh, zoščimše pomali šitski roboti na tim okreme značnim budinku za valal privodza ku koncu. Po slovoch paroha Vladimira Edelinského Mikolky, šitska dohvarena dinamika robotoh i počitovana i pastoralni centar bude porihtani za pošvecovanje i otveranje na Rusadlja 31. maja. Dneška pred poladňom po tradícii chlapci zo Zvalalu boli u Lješe vybrať prostý cokraší vysoký bagren, ktorý toho roku bude zasadzený jak majské drevo majalos. Po noci bagren bude odrezaný, prinešený do Valalu i zasadzený tak, jak še chlapci dohvareli. Či majalos ošvitne predada jednu divockú chyžu, abo druhým budinkom i jaki bude i zoščim okviceni bikičani i šitski, co prehodza prez Valal uviza na rano 1. maja.